Hadin kumba arbnai hadin balami no nak parti kongres nakaliang u Dr. Didi Lapang nong aibut barang ba jong ka sarkar jela manta kasngi ulapun mi senon da kasur ka bajam bar ka basai ban kongu ke jing angnut jong ki pai ba nong kersan jong u ki ba angnut je u ban nek yasno no bar ka parti ka badon ka bor war hapo ka sarkar pedeng kata ban yasno bar ka parti National People Party ka balapun pauru ya ka jing sumu burom ya Dr. Lapang kumuwe na kinong ilam barang ba ka jela kabala IT ya kasuki kumunong aibut barang ba jong ka sarkar jela dangshen ya kan ya kasur ka bajam balapan sawa da kipai ba kibalakot syapalat sanspangut kibaderu kinong kersan barat ba jong Dr. Lapang kibadon haki parti sain pertei boper jong ka jela bat kumjuru jong ka ribo distrik lapan sawa jam ne kasngi haka jengelang kabakar pang balapelong haka yingsa jong Dr. Didi Lapang hapaham lopong nongpo hakane ka jengelang pai ba kabamenta kasngi lai simentaru da kinong ilam barang ba jong ka ribo distrik kiba kuntup ya uba RR kan sai makodo uba min makri uba FM maupnyang uba don lang soklet uba Watson kakrang lembat kuwi kinong ilam parti sain pertei boper kiba lakloi banyas no lang bad u Dr. Didi Lapang kat cabayalam une unong ilam barang ba kajela ya ka jengalang lapanyat pan da uba RB Syadam ubadei u special assistant jong u Dr. Didi Lapang lembah kani ka jengalang pai ba la sakiru ya kibabun na kipai ba nong kersan kibala pensawa ya kasur ba u Dr. Didi Lapang udei ban penjesno no mardor saka parti NPP kabal ai ka jing ba ka jing burom yu ban ya ka parti kongres kabala nyowen ya ka jing longrang ba ka jong u hakabala iru ya ka jing rak tilang ban ai ka jing menjur ban ya don lang bu Dr. Didi Lapang syakano ka parti ka ba udon hadin bai mahe Didi Lapang ilarai bemiele syu nakapat banyele syu kumule la IT ai ba meral bon Anya tu iping idon kumba sispa kam ki ramba kilokumi harayin jogi ikot lalong kum kajing yam bre ko bakraw ha to me henrei kini ramba kilokumi ki bedon hapo ko dusi ki ba mahe meleshu mentagasni kidon katu kan engot kibanwan na kan kapor ngai kublei ki ya pi kilong kumi kibon apo konsinong po kibon isya ka jisuge hadin ba may ala design na ka party congress nga kum working president jong karibo district hadin asni nga bu ka design namar ba imahe indonsyo badilami na ka party congress Kilo kami ye kejinglum jo bene kami ting ke si kamlum na ka party. Ikot ni wer ye ki paiba jo ko sinong po bat ke boy dise. Banya tu paiba bai mahe imyo ka tendu. Katne manya don lang matna bai lami na ka party congress. Bat hadin bai lami ilayo kumu chief advisor jo ka sakar jeladumi. Ngalamun pagpaya panjingun nabi upaiba hindray dili kinongkren di banangan kaliang kila agimun bai mahe iman kan kambaya bai lek cak surkal kaba ladhumi pumucim advisor ini na kasar kongres kabadai national party kat ke special jongi kan bahaya bai lek tru sakan national party kan national party kaba ya lamnya dari surkal mencabat kaba ayah dari suki hei kedeka NPP kata kedeka ajimun jom nongkren dengan kuaba ngin pergi labi menjurnem yang itu kejin ajimun jom nongkren bai mahe dongi inlek syaka NPP labi menjur sobha pergi dan warakti bero ndai dan bero apa yang bero to dan yang bero Partido Baro kublai sipone bersenang nom mengenai fasi kongres batidon di kong wan sini wan setain dari kerja imut yang pergi kalau mandek baik saka iya ka parti gua bat ya kerja sisa kata kerja NPP belum jalan kublai sipon dan akhirnya di dongang nak nom takongan le idon lagi terkom bahabe kontrol jadi nong alam juga NPP bagai tai bat don jinga kita mar itu slow korbor Hindi kiseng ke NPP, ke UDP, BJP, kiwan nama kita nak ke sekretari, ke MDA, kita berserta. Dan dari kalong kepada
bang ada bendan berkeno kono kanon. Tegane di slow ke jumpi, di rai ke jumpi, ke jumpi, kono kawai naki poin ke bangangan hapanya slow ha, berpunya jagai bawa mon koi ba. Ngayon pi mahal por porok belajar, habla kini ke kawai nak kini cuma ngam ju chong thai. Por nga la bread yang ku chief minister nga remro, berla kini nak kawai. Kiberi tuang ini kiberi baharam ni medam na, mem jam me lelu, ngam kawai cila kini kadonut syakri company. Kading kana me, bagngan syakri lemwai kiti. Balang balik ni dopi, mentah kapoi kayu, ya kawai nak kini jongan, lakini no, banong Presiden juga tu, ban yele MLA nama apa KICC telah peni hidak bah me lapang melayuri iban kamsho membat Presiden yo kibiti sedeli rumah yo ban yo ya kawai lah kini nana nilai nganam sangat api kuat yo bom yuli ngado merang semua bah por bang nama kene buat kolej konseng hangne kejaka nalu sanut di college aduk kedai kalau kesangan krui melajong. Bermentah kalian berapa bulan itu bau uyaram masyarakat udah principal bang yaram kasong juga kedon sakerdan tolong sen kau college lembaga panen ni apa menteri itu yoga Eastern Boy College sebelum tak lehaba. Ada ni tak? Omru pegawai ke college ini kedon hajiran peratma kau kedon Homden lakuna berpenolong dengan Northern River College, Homden kejagaan lagi prakar, jauh kesan no, kene kalau kerja nak abang lakumno, white ni white, kita ke college kita menyang, masuk nak bah, ya ke profesor lalu Islam sarkar, mentah, university, minister education, rumbu yang sah lapang, ngila rai, kumai aji mun mapi, bermuk college hangga terma. Ubah dijeng long, bat naleng cerai pidai melilang lagi. Hangtang lagi bagan ulong. Kang kuasa kawai, baham bernihat kedepan serbalong Central Boy College itu. Bat ini lebih pending, habangan do kawai bagilah kini, mang senongan koi. Mereka bagai ini direksi yopi, white ni kan white, MLA ni kan MLA, independent dia kena agenda bersama. Kupresimun, bukan kau buat yang filmnya, benar pengai, nong, di perarang bah, angka NPP, lalu chief minister, batu sama kibai, kena di kuat yang film kibai bah, kena dong, Sunshine Constituency, mengata, ngamartin, mungkin nunjuk dia kata, benar sah, lihat yang baik, berterwa, benar punya berpiru, kini kerana kita nane, bersiulam, yang kita kerana benar balik kamproi, nang nunjuk lang, berniai sekarang, kenjok kerana yang boleh berkuih. Agar maka ribuan kau cumai, ikon dijumpi, pernai, tindak pinjam, tinlong, tibadan buram, tibadan nakor, tibadan kabor, bagi ini, bagi dong ribuan, jadi beri kaedan, kepedan, boleh berku.